Focus project mingin International Women's Day sangni somni chibay kabu katseu. International Women's Day hi kovel puma Mars niriathian manchin ania. Tun truma kan thupui hi an equal world is an enable world ti ania. Mizo trong chuan in tluklan na kovel chu kovel thil ti theya siam tu ani ti inemo in tluklan na kovel chuan kovel thil ti theya asiam ti inemo kovel hi thil ti theya siam tu chu in tluklan na hi ani ti in da ta ila pathianin mishing asiamin mi pale meichia a asiama adu taka asiamte kanni awangin da sanbik emo da niambik emo anei lova in tran pui tona indom kang ton turin minda ani ti hi kan pomplan angaya pian phunga meichia te hi om nem zok le thasui nei tlem zok kan ni awangin khovel mun sang sanga kong tam taka ngai tha le ngai poimo lo na kan tok thina kan la tok mek zel ni in United Nations swan Asia ani focus project hi United Nations organization peng pakhat IFAD International Fund for Agriculture Development bultumin January ni somni panga sangni somparia ta tangkhan kumruk chung tho turin Agriculture Department Government of Mizoram chu no dalatan ruat ani a he project in atumber tlang ram lo nei ti masona ram ti chereu lo zong le leilung le sikle sa vong dik tur le kut na thoka e zong ten shai sum chang thei bu le thlai le ranvul manga an chung ko sum lak lu alo pun theina na ti ani mai ba ka an thlai tharte shai suma a chan theina na siam danglama rampon thlenga shai thei tura malak na ani a chutiang chuan Agriculture Department mai ba ka Horticulture te Land Resources, Soil and Water Conservation Department tele Animal Husbandry and Veterinary Department te atangin officer po khom ani a Mizoram hian district pali champhai kolasip mamit le se chi patangin khozati somsari pani chung ko sing ruksangli zangate wam tura rohman ani India rama bongsa eite kanchep zel wangin le kan pi le pu te atanga kan ran vul poimo em khovel mun danga om tam lo tak sial vul ti changtun chowa bong satal khap alo ni lau palpo a kan wai lo nan mumal taka kalpui chho mek ani a ran vul lama eizong ten ran chi tha le hlok chi an vul theinan vok pachi thabik vul na hun siam te zo kholama ran pul shi damdoi ahun taka pek theina atana an man romo sang pek te chu kalpui mek ani a ran vul tu te po in an hlok pui hle ani tin huan mun nget nei tura inzir tir na le tui na hum hala leichung lang luang ral tur vena kan tha lo la om zel tur te ta na kan ram nei chun Mizoram hi se na tlak le eizon na tlaka nutsia tura inzir tir na war taka kalpui ani in chunzom cheu zel tum ani boka khotina ramngo hum hal nei tura zirtira malak puite atel boka tin project malak na mun poimo bika an thlai tar chwa te lak khom na mun siamin chuta tanga motora phur chwa na tur kong furlai po a motor kal thei na tur all weather road anti kilometer zani siam tum ani boka leilet le huan het neya eizong bek te mamo phusuka an chung ko eizon na in ma asona kum khatchunga an sum de chwa ti punte chu project thil tum poimo tak ani bokani focus project hian meichia le mipa thleibi klova
in tluklan na hi angai poimo hle a India rama ifet office sang ber country office kan ti a kan ho tu ber pani po meichia anni a tin vane thak takin Mizorama kan office pui ber project management unit PMU kan ti a deputy director pali zinga pani chu meichia kan ni lau bokani khotina project malakna a ngolo labik turadin FIG ti akan ko mai farmers interest group a hian za asom nga chu meichia netura roman ani a ashwai tu lok bik OB kan hanti zinga pathum a khan pakhatal chu meichia neturin roman ani boka tin project huam chunga khotina kutna thoka eizongte lo en kola vilbi tura da lead farmer ti a kan ko tele community animal health worker atana lakte po hi za a somnga mechechan vowatan da ani boka tin hengba ka hian kutna thole lo lam le ran en kolna a hian meichia ten tha an tho na sajia shia in antana manroman nuam le olsam le leklam nuam turte ngai tua pui mek zel ani bok ani tuna kan han soi tak zong zong kha e focus ina kan malak na poimo deu deu ani a khang ba ka po khan soi tur tam tak a omanga amai ro chu International Women's Day puala e kan malak na kan han pho chwa thei chu khati kha ani a voina International Women's Day kan man na hian Mizoram le khovel mun sang saka meichia te chibai kan buka du sakna kan hlan bok ani e kalome voin International Women's Day voi zale pariat na hian abik takin mizo meichia te he International Women's Day chibai kabuk chewa Mizoram ram chunga kan meichia te le Mizoram pona mizo meichia te zong zong du sakna ka hlana cheu India sarkar chuanin meichia te ham thatna turatan hianin ma kan son theina turatan hianin meichia te din mun ngai poimo in thil tam tak kong tam taka ma min lak saka tin kan har satna thlenna turatan chuanin India sarkar lai pui hianin January ni somthum pakhat sangkhat zakwa somkwa pani khan New Delhi a National Commission hi alaudin ta a sumi adin nuwa chuanin state tina India ram state tina state women commission din turin ma aron la in thuron state tinte aron pe a sumi bozui chuan Mizorama po August ni som pakhat sangkha zakwa somkwa pariat khan Mizoram State Commission for Women hi din alonita ani Mizorama hianin he commission hi kan la shelar lutuk lava amero chutuna hian kan shelar chhomek ni in ka sia Mizoram State Women Commission malakna turatan hianin commission 10 meeting nein machop tamtak kan neya chu kan bo zui mek zela tiang chuanin chung kan malakna tur tlang puyata na kan handuan te chu kan soi zarzaranga pakhatna chuan India dan puile dan te nawa meichia te chung dan puile dan te naw ten meichia te ahum halna hi nasataka inril hriat hi angaya chumi ani theina tura malak chu kan machop ania kan ti mek ania panina chuan India dan pui man lai ba ka India dan sang noya meichia te chungchang bi ka thalo le mai thel a om theya chung te po chu atun angzela siam thaturin ma kan la a tin pathumna chuan meichia ni wanga thliar bik na le thlau thlak na om thei thila chung thil bi ka chuanin engtinge ti in kan chuya zirna te kan buat saya athalo te zong chuakin ti bo turin ma kan la bokani palina chuan meichia te dikna palzu thuwa te intluklan na te meichia te hum haldan man na konga te meiche ham thatna tur angchi te
thur chuakin khang te kha inzirtirna kan pe bokani palina chuanin hei crime against women cell in engeni Aizol khopuya po hianin Aizol police station te tuna hian kan sarkar malak na wangin meiche thana bik meiche police station bik te po kan lo nei ta thlampasa lok khanin hon ani nge ngia hengti lom om kan ti em ani tin central jail a po khwanin women prison thar kan neya building thatak nuam tak mai hengti hi lom om kan di a chu meiche te om na bik ani a tin meiche te om na le en kol na tur bik te po hi hei kan social welfare department malak na te po in siam ani a mun then khat khata te chu tiang en kol na chu tin district ranga te om boka tin one stop center kan te ang chi meichia har sat na tok pasal te na an thena wang te an no chwa wang te khatiang chung te nei si lo han om lok na tur ang chi te an zan re the na tur ang chi te po buat sai ani nge ani state chunga meichia te mason na dan en thi thaya ti mason zel na turata na malak te hi keni state women commission te na kan ma chop poi mo tak mai chu ania tin tuna hian hei Mizoram State Women Commission hi apar khatla pubil nema building noya hian kan oma tuna hian ma bak te po ma chop te po kan neya he dan India dan puina meiche te min hum hal na hi kan in ril hriat apoi mo atin crime against women kan ti ang chi te tin kan na tho na hmuna meiche te kan hi mem ti te hi kan enzuya tuna hian kan en angin kan ngin angin kan sarkar chuanin workplace kan na tho na hmuna meiche te kan himle himlo en tur thli thlai tu tur monitor tu tur department tin ale university ate college ate meiche thok om to na ang chia lo en thli thlai tur le chu tiang ang en lo an har sat na te lo don son sak tur committee chu din tura kan ngen na te an ngai pui mo a tuna district thar kan nei te le district rang te le department ranga chu monitoring body chu an din to thu te po min ron hriat tir hloma lom om kan ti em bokani Mizoram State Women Commission hianin malak na pui mo dang tam tak kan nei chu mi chiat mi pat na thuwa har sat na an to te an pasal te la ka tang chau ni lavin tlangwal mi paswal te la ka tang chau ni lavin tunlai kan khovela soishi om em mai pakhat chu an pa an hring tu pa ten nen nge tang po khatiang ang kong zonga mei chiat om kholo na kong zong har sat na tok te kan lo om ta hi poi kan ti a chung te chu dan anga an chung chang thu ngai to ani theina turin tilaya women commission te hi khen na tur kan ni a tilai bilal nema bing building upper khatla a hian har sat na nei ten ron thena ziaka an chung chang thu te ron the luta kan lo ngai to sak na theina turin ma te ron la tur poin kan ron som du chewa tin hei mizo te chu kan hria a in then ni khwat a te dan mu mal thazok te kan nei thi kan ta na tu la wangin kan sarkar malak na kal zel in hei the Mizo Marriage, Divorce and Inheritance of Property Act sang ni som pali chu tuna hianin kan lo mang chhota a chu tiang chuanin meichia te ham that na tur tan po hianin kan sarkar te poin na satakin min tran poin ma min lak pui zel awangin kan lom em ani ti chuan har satna nei kanom chuan he program lo ngai tha kher lo te po kan nom thei kan thenom khoveng kan thian te a po chu tiang tran pui ngai meichia ti du da na har satna kongtrang sanga tuar ril rulamania motak salama torna nei te kan omani chuan khang angchi te po kharon thlen thin turin kan ngen du chewania tina to beratan chuan kumina kan man thin Women's Day, International Women's Day hi kumina tan hianin meiche te tan mason na ra bi poimo takni turin amang tu zong mizo meiche te du sakna kalana cheu kalome
Mizorama mei chia cheng te chung chang hian tar lang ta ila ke po ina kalo zir bing ve na te le research kan lo be ya tin le khabu te kan zia ka chung anga po kan lo soi tam ber hi chu mei chia te I ti mason le ti chak an trul zia hi alo ni ta ni abik takin Mizorama hian mei chia ten din hun sang tak tak te an lo luat to a tun ma te ngai to chuan maro chu ma son na tur tam tak kan nei kan ti na chan chu Mizoram sarkar po khanin India rama state le khathiam ber ni tum khan chanan han la chang changa pani na chang khan pathum na kan tla that tlat mai ni kha somi longtlai district a mei chia te din mun alo that tok lo wang khan min lo pot niam kha alo ni a politics kan han en le ta a tu na hian seat somli a hian MLA kan nei a seat pakhat ma hi mei chia in kan luat ta lo ta ni MP ni se voi khat ma kan la nei lawa candidate po hi kan la changai lo ti ila kan soi swalanga pi sang lian chung I khan candidate independent khan alo ti ve zau to a ti tur hi soi tur alo amati lo pe hi chu khoi ama kan nei lo shima chu wang chuan seat somli a mei chia pakhat po thu lo ringwat shim a po hi mei chia te din mun an hiam zia kan ti mayang la that tok lo zia kan soi na atana nem nge tu ani ome chuan Aizawl Municipal Council kan han ena seat som pakwa kan nei ta a ta chuan seat ruk kha mei chia te tan za asom thum pathum ai tlem lo nei tur ti in Indian Constitution siam thatna 74 kan tia kami siam thatna a ina aken tel angkha mang tur kan ni lai kha nin tu na hian seat ruk kha chu som pakwa a chuan som thum pan ni le atumbung kan la tling talo ta ani constitutional backup oma legal support kan nei chung po khanin khania khang kana satakin women NGO angte po le committee angte po alo be ani Mizoram sarkar khan tran an han la ve tak taka India sarkar in tituran ti wang khan core committee panchayat mahila shakti abhiyan core committee kha din ta te khanin ke kha chera min han da ve atho pui tha tak mi som panga MNF atangin panga chuan Congress atangin mi panga chuan charge lama tang khan hei Dr. RL Nuni ti te pi Dr. Tivan Laltlani ti te chu tiang chuan in sarkar lam ta thok lian te po khan tel ve nuala tin pilim pui kan ex MLA le minister lo ni to kan nei akha atel ve bok nge kha tiang khan sarkar po in an lo ngai tha a chuan the Mizoram Municipalities Act ka siam that alo ni ta seat reservation chon siam ta ngei mai ni ma se za som thum pathum ai tlem lo ti kha kan la phale tatlat lawa hei hi chu za asom thum pathum ai tlem lo po du tok to lovin za asom nga ai atlem lo ni se ti instead som panga in an kalpui lai in ke ni chuang kan thalo na sa a hemi AMC nuai a hian in local council kan nei le ta local council a hian seat za asom ni paruk 0.27 vel hi mei chia in an lua ta a chuan village council te point han siam thavele ta hian somni pasari 0.260 borvel hi kan nei vele ta bok ta am ka soi swal lo chuan maro chu za som thum pathum ai tlem lo state dangina an kalpui lai seat reservation siam ve sia constitutional legal support nei reng chung sia mizo mei chia te hian kan la phak tok lo wani hi chu kan la tluk ve lo we ka state danga kan mei chat puite kan ti na ang deuh em miang ti te zo nei ke ma po hiang ka in zo thin chu wang chuan hi chu kan ti ve mak mo ni po in ka sia a tin MLA atante MP atante hi chuan parliament intervention kha ngai tho India ram khopuya Delhi parliament kha chu danan pass angaya emaro chu tan hi chun la akwanga 1995 atang khang kwanga ni chu hemi seat reservation atan hian tran an lo la a parliament te kwan seat reservation om chuan mei chia te pon thunem deuh theiang ti akha ani a hamaro chu kan la pui tin thei ri lova chu ani tanin eng po ni sela Mizoram chuan political empowerment hi kan mamo em mai ani achan chu kan mamo em na chan chu political leader kan ni lo kha chuan executive emo leader emo kan ni lo kha chuan MLA an ni lo kha chuan enge ni din mun poimo an chel thei lawa tuna chief minister mei chia te hi nei thei ta ang ila phei chuan mei chia te din mun chu ai hi chuan akang dor in arin om chuan law minister te mei chia nei tai zo hei tun ai han akang dor ang ti chu arin om em ani tuna po Mizoram sarkar hianin enge ni board poimo tak kha an din ta cheu ta ni som chuang ta khan a chairman tur chuan MLA lo kha chu thut thei ta lo ta tlat ta ni chu wang chuan mei chia chu khami board poimo khan pakhat ma thut thei lo chuan
khang khan akentel tam tak oma chuan political empowerment ina akentel chu economic empowerment kha ani tel zel ta bokani social empowerment kan ti zongjong te nen khanin chu wang chuan economic empowerment nei tur po in political backup kha angaya political empowerment kha alungai tani kan ma som na hi kai rual tur chuan mei chia te nen mi pa te nen na kan pen howa kan pen tlan hi angai ani ti hi ka soi war ber du lai chu ne ka soi tam ta deuh mai theya chu wang chuan a khai khom na atan Mizoram chuan political empowerment economic empowerment social empowerment kan ti hi kat ngai poimo em tur ni in alanga zirna lama ero hi chuan kan tha thokhat fuwa amaro chu zirna lama kan that fu rual hian kan bul tan ve thei tak tak na freedom nei tak kan lo ti tan na kha alar reilo em awang hian tu na hian hei Mizoram University professor somnga borvela hian paruk pasari vel chau hi meichia professor an omtani chu chuan na satakin thu asoi in kasia a angai thatu te po in ngai dan in lo siam thiam karing du tok mai ang kalome Mizoram meichia te zong song Young Women Christian Association mingin International Women's Day chi bai kabu ka cheu Mizoram a hian meichia te kan pi le pu hun la ya po meichia te din mun hi aniam em thina amaro chu chanchin tha awangin tuna chuan na satakin meichia te ma son na tur hi ain hongzau ta hle a meichia ten ma kan son na sa em ani chung zinga chuan apakhat na tan zirna chungchanga hian lo soita ila meichia te tan zirna te kan lo ngai poimo ta a chunga wang chuan meichi tam takin lekha te an zira mithiam tak takan lo chuak ta a office a te po na sang ber a top job kan ti ang chi te po kan lo thu ve thei ta a chu ta chuan chief secretary te po kan lo nei ta a meichia tin DC te tin director te po kan nei tanuk mai alom om hle ani hemi konga hian mason na tur tam tak ero chu kan la nei tho ome chu tiang chuan ma kan son zela ko ran lama po hian meichia te rongbol na kong sang a in hong zau sot hle maya pulpita rongbol na te kan lo chang ve phak ta mun tam tak zo ka chuan tin Sunday school zirtir tu atan te po meichia kan yai lo ta lom ni in alanga alom om hle a mun then khata te phei chuan upa atana thlan te po kan nei ta nuala tin tual upa atana thlan te po an om nual tho boka heng te po hi alom om hle a ko ran then khata le ro chuan heng te hi kan la khar khip dewa amaro chu heng te po hi zoi in hong ve zel tura ngai ta ila aizol ngei da te po hian pulpita rongbol na la nei phal lo na mun ala om nual meya rilruwa ve deuh mai pakhat ka nei chu hei kan theologian meichia fel tak te hi pastor zatam tak itimayang a zarwal don zet mai train chuak to tu te ordain lova anan pension ta hian ril a ti hai hle in ka ria a meichia te ta na Mizoram changni lovin khovel ram zau zo ka te thuk zo ka rong kan bol theina turin reverend title kan nei te hi apoimo em a reform churches ten Geneva a women desa thok turin secretary na advertisement an ti chuaka YWCA nula fel tak mai pakhatin a apply a MTH ani a anni po chuan an ron du a an ron offer ti to a kalmei tura in siam lain South Korea a tangin reverend title nei ma se thiamna niam jok BTH let chu an a apply ve a amaro chu reverend title nei awangin ala tu tur te khan an it ta zoka chuan a thiamna sang jok nei MTH nula chu ron nol ani ta a hemi hansia chuan ril ru a hre om hle a chu wang chuan heng sadai te po hi zoi in a in thia chho ve zel tura nga ila intina to berata na ka han soi du chu es theri chuan a chipuite boral mai tur chan chuana turin thi le luchum ban chum huamin lalma avadinga chu wang chuan a chipui zuda te chu boral mai tur te chu chan chua anita chu tiang bokin keini po krista mote kan ni angin keima ni din hun zo na tang theu hian mei che chan chua ngai te hi chan chuakin lungai te le nat na hreom tak to karil ru hreoma indom kunte chan chua na hi thok turin ke pen chuak ta ila vo inia hian ti kha kan soi duwa tin chumi zinga chuan ke ni YWCA te po hian na satakin ma kan la a positive lampang en kultura focus tu te kan coordinator te le field worker te
po in tran pui ngai te hi an vai chara pui ngai an puya chu tiang chuan na satakin tran kan la a tin YWCA te na kan counselor pahnih te po hi an tangkai em a heng abuse talk te ti du da le nu pa in tang then te boy pui ngai te le mei cheti nom na te domestic violence talk te po thleng po a kalpui ngai in tu na hian an boy pui chara counseling ngai te an zonga police station a bong ko na tele kuli ko na te po kan counselor te hini tinin chu tiang pui ngai te chu an wazonga central lamina clients chu ti za tal chu in nei turani an ron ti te chu tuna hian kan khum var ani chu tiang chuan kan thoka tin positive me cha te in tun nu na turin eile in te siam kan zirtira mitam takin e zonna an lo nei ta a puan ta te puan thui te vok vul te re ar vul na tur te kan ngai to saka mitam takin in tun nu nan an mang me kani tin hemi ba ka po hian tuna hian kan soitel du chu tourism department ne na tang kopin young women Christian association te hian ramdang mi Mizorama rontlote eile in tuizok an chop chua theina turin tourist locha thoktu te zong Mizoram chunga omte ko khomin cooking demonstration class kan nei pui dona ni thum o tuna hian chu churwa manna kalme ka tun mar thla chung hian kan nei dona tin hemi ba ka po hian district tina self help group te lo chuakin an in tun nun na tura eile in siam zirti turin ril ruwa manna siam mek ani bokani kan thei to ka mi tinin midang te tran pui na thok tur le mei chia te choi kang tur hian kan tha le zung seng hre lovila thei to pin ke ipen chuak zelang u